completed, then make an inquiry. Biti ngaliwene kuete karo ekore kiande ya chodani mezira bano ne kalitwa leo neno igacha kwa kagitekya barakaniri tukame roto wakagota tukame akari kamena Ruto tukemuthura atwirire turita youth no atonire mawira meke no itano twa mathura gutwira tukurona makiruta ali na kona shiringi na limu wa ntuko ni thina. Inkatho cha mwanya muthikiria mwendo wa Geto FM nundu bakuthina mbere gututhikiria na gutwatambarwa indeto cha thaa 3 cha rukiri mbita Frank Muremi. Geto FM. Spika wa bunge ya Senate Amason Jeffa Kingi augite watho bokoti butiumba kurigiria bunge nu kuthina mbere na ikaro biayo biarwa kuruta gitini munini wa rais Rigathi Gachagua kiri mwerekera wake. Kingi augite bunge hirwangi irwirungamirite rungwa na koti etiumba kuthungira ngugi cia bunge nu. Kingi haritie ugo warira mugambithania Chacha Mwita kwirigirwa kuruta mwerekera ntugo ya imunde kethirwa bunge enu hithi na mbere na rwaria ruru kana ari. Mawakili Bagachagua batongoretwe Paul Mwite barombete koti kurigiria bunge ya Senate kwambiria rwaria ruru hikira bakuga mutaratara wa kuyukia maoni ma Kenya utaruthikana na njira irahibaterie gatika mantu mange. We plead that you grant us a stay of that resolution, a stay of the impeachment in the Senate, to accord time to this court to hear these very weighty constitutional issues, preserve the substrata of the petitioner's case. Ukari wogu mawakili babunge nene na ire ya Senate barombete koti witigiria mutaratara uyu kuthina mbere na nyuma ni guruta mwerekera nyuma ya bunge ya Senate kurikiria ngugi yayo. It cannot then be a proper exercise of this court's jurisdiction to turn petition number 550 of 2024 into the enforcement proceedings for orders made in petition number 14 of 2024 in Kerugoya. In such instances, my lord, the courts would exercise judicial restraint and allow those proceedings to be completed, then make an inquiry. Geto FM. Turi kiri wainu no gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kinya minister thirikari-ini yake Muthini Karange ibauritie rais William Ruto gutara minister ukaria bwandeni ya Nthiguru Profesa Kithure Kindiki munini wake kethirwa Rigathi Gachagua akaruta gitini ibunge ya Senate. Muriungi Makonyi ari na ndeto ino. Kiarikire kiathike wayani wambe ogiciko bungeni kia Tharaka muthenya wa goro gavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki ugite gutike kirigiria munini wa rais Rigathi Gachagua magiteni kuigwana remetu ngugi ndame kuri andu makumbira tutikanirie mukuru uyu ati muntu ataragirwa ati gagwarimo na ugatene muntu agacha kurwa murimo wa mangu kare murimo koreka tubora twamubira gakathakani kare mani bare ambiti chejagirira agokorwa ne mbiti na ino ore ni mubote na tumwigete kare mani ore ne muri chage ne mbiti muri bora karira mbunge ore ngate mwokothe na kuwa kagita katite kara waziri Kithure Kindiki apere gwagete kinyinya nyume okeruga kira kegeria akira kwa mugongo wake no munini endetha ino gutekura iguringwa ugacha kwethirwa mukuru uria ni muremera ni kwa ni mureme atiga gacha kuoneka tiga muntu ena bwake kabate kunengerwa mwana uria watigithiriwe kire muromo ntukwire na kunengerwa achunwa kweli ya mauro. Njoke akiwa Kindiki kaya kweroka gitani akabakamenya baboti bakagota ibungeni gwajira ukuri mbiti ngaliwene kuete karo kaneka mugota ekore kiande ya chothani mezira bano ne ngalitwa nayo neno igacha kwa kagite kya barakaniri tukame roto wakagota tukame akari kamena kanada nundu mwana wetu system sionde cia Kenya na dunia inasema ni pale magacha kuona pole abura magona monero gote kirema kirimba ria liumaga na kula rithoaga ndatu ni kiwatero na ntu banjeke banjara leo kwa waziri Muthini Karangi are kinyirende onenge biko garagara okuna tito garagara mwaka Kithure Kindiki na rotike deputy president governor we power ya wananchi senators wana power ya wananchi na ajumbe wetu meandibotishwa yawe gotano bware kire gotano tiga bwatano kaire ethini bwatera ni Kithure Kindiki atuike deputy president tutiomba wetegeria ate gotweka titio cha kinyu ene mauthi Kenya wetie gota tucoke wiare nkaya na Tharaka Nithi batie thina nkaria nabo utire igita rere na tigo tukwenda kwigwa mukarangora ukaranga wanara gikuyu na tio no ya Tharaka constituency tugobokari na ito kuromba national ito vice president ismarene na mono lakini this time tafadhali
Lilo tero kayuaro na wona re kunengea kithore kindi deputy president akia murugo na tuwikariwo agwangira mwana wa munasio wa kithomo mwiti muno totomenga bana athiere Ruto ata aneke kithoro kindi ki na umwira ririkane kura chetu cha tharakaniri cio twetagwa stronghold icio twathamira chinda tiketharimo kia tharakaniri ukathamira chinda tutikwenda kwirwa ndo guto tikogana tutikwenda kwirwa twe banini kithora kende kenda tu murungu na anto wanakinya yumbe ndo aba kwenda Beta Moriongi Makonyi Geto FM. Kagitani Wagaku mwandiki munene wa kiama kia Ambassador Mugambi Manyara nareganite na itua ria kuruta gitini munini wa rais Rigathi Gachagua. Mugambi augite kuri na mitaratara ya kiwatho itathingatirwa kiri mutaratara wa kumuruta gitini. Riboti ria thuraniritie mwandiki ndeto yetu Mwenda. Wakiri Mugambi Manyara ariuga ati katiba ya Kenya nibateire kuthithirwo mogaruruku kairi na aria kuoja na ngerekano na public participation iria yathithirio kweheria munino mutongeria wa mugongo Rigathi Gachagua. Katiba yetu tunayo igurita ngugi atwe miaka 15 nage ditengere bimwe kana kilonzi simwe kana articles imwe tutomba gochi experience yore chomba guita ngugi cheikanya. For example, eje impeachment ya president and deputy president nende tukuija kuona ule ikurita ngugi thai. For example, bela katiba yande kitu taiye ati antu ngiri magana jairi no balinge kura bakauga president kana deputy president no engwe na antu milioni 19 kana milioni 20 bakiri motu barauga ito kunindi ukala to improve our constitution ye na ito bile tako amend kairi. For example, ngoro rai mpomba kuuga kevira Gachagua alinge kura 7.2 million kenda public participation is successful nusu ya antu bau ibalinge kura ge public participation bau Gachagua. Mugambi akionekana kugwata mbaru Rigathi Gachagua na kuga no mwanka koti tegere untu bubu na right ya weta court na atiomba kuingirwa mirango weta courtini. Gachagua akawa na kwenda weta court after impeachment mirango wene meru constitution na right ya weta lega mbali tumba kuthirira senate ni antu bana badire public participation in the country pare antu ngiri magana jairi out of alingi kura milioni 20 Kenya less than 1%. Ambuge mantu jaja no mwanka jete court kenda court ya na proper interpretation ya constitution mtu wabuli na kura 7.2 million ni antu bangana babwirete kuumira kenda baja na maoni yari ya utosha kumulita gitene kiu. Kiripotera Geto FM kuma mutindo jwa Kangangi Mbita Mwenda Geto FM. Na kirinde tochingi na kikundi kimwe na rietwa Beyond Poverty Africa kuma bore kibumirite gutetheria antu gontuguku na muno mantu ni ma urithi na kinya urimi. Henduin Gatobo na gututariri no. Mubango jujo kimwanya cyo gutetheria kariba ntura ekaithe wonde ririro rera gishiko kia buri jureti ni gikundi kimwe gitike kithirika na rietwa Beyond Poverty Africa na barerekerera igutigira into bire bitutherukite ibikumenyera bwaga kenda byomba ikuguna mwingi ora kubati. Igoni mbetwa Murioki Dominic, igoni executive director wa organization yetu Beyond Poverty Africa Network, kugeria kurwa na okia wa mathuganyo na go transform community yetu tugeria make sure antu beto resources jira murungu atunenkerete icho to chigotoguna aja kwangerekano akiri murandi jo erekerere na igutigira jo gwite nginyo bire bigatumike ikurira ndethia na kinya kugita mbore akiru kumane na rokoro into bire bitutherukite te utumira kimeko chiko kana chiko fund to ni antu ba Denmark na geta wa Angrify mantu ja secure economy vaniki waste irio biria ugotigaria nja waku biotigara hoteli-ine biotigara mundene jwaku kintu kira kionthe kiomba kora kwina project twinayo eje kuthithia manginyo tibati kukunenkanira 40% crude protein onto itakojokia omena kana soya beans tukethura tugiproduce protein alternative protein ukethwa yoto ya protein ya kurera ngoro ikarera makuyo ikarera nguku ikethire yitamboreo kuthithia organic farming yato ina nkatho inyingi nontu batu tuthithiritwe mantu jara tutathugania jara tuigagua kuraja batu tugakara bwega tukariria tutena thina tukarima tutiguchwa mboreo ira ciena chemicals imorandi ngona yo kethira yo ikiguni kidureje yetu na ngona tuingo itubangite kwambiria na emite a lot of manto ja ngugi kethiro kwina manto ja maingi ja ketho ja nantu betu bakaithwa bembisi
Geto FM. Na mbeu mbithi kuma ntere chiachera ibarombete Rais William Ruto kuingia wirane bura aberanirite kagitaga kampeni bakiuga no akabathiite na mbere kuthangika iwagi bwangu gina kinya gwitia kwa ngarama ya uturo. Pamela Mukamwe muthei mwandiki ndetu itu kuma nterinu. Mbeombethi kuma ntere ciachera gitareni location makigweta indi ya kampeni rira Ruto ariungaga tharakanithi auga kuga kwina twanya twa mbeombethi twa mawira kuria maugite thaino guti mawira makuruta na nkinya kuona mbeca ni thina makiromba thirikari ino igwe kimaririkana. Untu wa mbere ngwenda kuririkania Ruto tukimuthura raundi ino atwirire imwana tulita youth no atonire mawira na mauntu metu makathie wega. Vijana ya bodaboda wa mama wa boga mboga wote alisema watainuka, lakini for the time being ni just politics makwariria kuma miaka 5 twa mathura gutiwira tukuona makiruta nitukwenda kumuririkania mutongoria wetu tulita youth nitukuria thina muno na live ni nyuma muno kuringana na bo economically nitukuromba ageria utuswira no awira tulita youth nitukurira na gwetu muno bari achera gitareni ndakana itinda gacera na imwe ni ciaumire nkoma ni kunywa bangi nuntu matena wiru wa kuruta tutetheria tuone mawira no igwe no wakubata bata igwe ni tavokwe no yetu at least imwana iciume kuri mauntu mama mai ma drug abuse kanake nditwari campaign cia guthura government ya UDA matupromisire kwamba tukaona wira twita youth rĩu tuli athomu ini ndio tutionaga wira temenya nginya mawira makibecanwa kuti advertisement tuonaga no akatugucaga andu ni magwandika temenya mandika gwate twanya twa tukwari gwa tunini muno ya ida ndio tukinyanagira ni twanya tu gitu tukuromba thirikari kwambe ambĩririkane tio tulita youth tukwenda wira na tukwendaga tuti athomu rĩu ajothia chanire kuri ciaumire ngome cingi cia rasta cingi cia nyure bangi cia guruka cingi na itikuwereka ana miski matibota kuthondeka nuntu mationa gintu ani na kuona ciringi na rimu gwa ntuko ni thina kama gauta wira uriku mwamburirie kethirwa no bekorwo bena kanya gangioneka no tubewe kawira no akoni gakutheratheragia into ta barabara ogu kana mawira mangi mangioneka. Nkiripotera Geto FM kumachuke gamba ng'ombe mbetwa Pamela Mukami wa Muthe. Geto FM. Turikirie ndeto chetu kuma ntere chaigembe haraba mwe batongoria barombete antu baraba thuriro na kura kurekana na chiacha itari na kiguni na kinya haita gutethia mukenya anyuma ni kurutira mwinge ngugi ira haba atari twe babarutira ndo Kasilindi ntoida no guturikiria na riboti no. Bone kuringana na James Mutia, Chief Officer wa Agriculture County Meru, urokuwa ni aibu kuona ndo sike siasa ikiambiriria kuthondia na siasa itembaro. Ngaya impeachment kila yote mungu kile yonyekanye hiki na kirungu kitebui mtu hata alero akuda abati kwa nafasi ulikura jana yeye kana hata kuona huyu lakini kwa hiyo ndio nayo kijana ala mbunge baba ingio kwa baraka wagoje ili sazi yana watu wanasema toba kwa hivi hapa wao hivi shukite ndo dance hiyo ndio ndio nayo kwetu mtu atarora na kura hayo nafasi hadi hadi uringi kule ya amue mtu wa nafasi kwa ndio kama kwa mwana yangu sister na yangu bebe kama mambo yabi ya ringi kura uwa Mutia bokuye kwa nende itare Martin Kimathi mutongeria sho bunge Kegembe Central andu wetu mambe kupatara wananchi serikali tulokera manani andu kutuika mbunge yetu ni kainde kwa rege mantu ya nje kwa Kenya matetuka MP ngwana ni kwegao andu kutuika MP beti basumiti kwa kisha barabara stendi kwa tuloka wewe kubwe bibe na likwegao antu kutuika MP beti basumiti na kwa mbunge ne baria bawo itu kwa nantu bege pesentro barabara kwa ndio kwa diga na sababu kwegao ndio 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 betu wenga gacha barabara siku kona nani wenga gacha kole wananchi sitari NHS matetuka. Nkiripotera Geto FM kumesho bunge Kegembe Central Mbeta Dokas Oledian Toitha. Darekane 15 cia kuruka nyumia thaa 3 cia rukiri garu ni ukegwa igichokera ndarika itari ikora ya Mbeta Frank Murimi na iu nitio nteto chietu.